jadid kan setiap jadid na kadim, termasuk jadid yang ditulis nyanyikan ibarat kitab Mata Minhaj yang kagak janji dalam khutbah yang aku tulis jadid na kadim Matan Minhaj yang kitab Bu'yah Mustarsidin orojih wate masa DI kam tepit hanapengli duduklah rapat ubid tabi ulama DI termasuk watenya yang raya Abu Abad Tanjungan di kaki Gunung Blanggalang Jinib, hingga keputusannya dikirim untuk Pak Abun almarhum di Mesir Raya nguban ke baca kakon jadid hinan hana kadim kiban tadeng bak kadimnya hana pendapat jadid hanjit takdir dengan akhzil mal tak takdir uring dengan tacok harta tacok kubur urungan atau mayang tacok padi kibaya DI tidak boleh dikirim surat liabun han mubhum nyanduk ret ranti bak surat Mata Minhaj hana mubhum berarti gebut na hana mubhum karena hana wajib mubhum mata tabut katanya mandu ngah hana mubhum lun yang kata mubhum han hanji lumbu kageron jadi duit apa cok di tangan jak merumpok gesurah langsung dikeurangnya kan tiap jadid na kadim termasuk jadid dalam bu'yah kalau diperiksa hana kadim jadi kiban tadang bak kadimnya hana kan dalam istilah mas takarra ra'yuh pendapat Imam Syafi'i yang hana berubah ru'u Mesir nasib getana dengan jadid kan jadid na kadim hana kadim dari Baghdad sampai ke Mesir masih sama jadid kode ji tanda hanjir olehnya na kejadian yang pun tad poh urang pubu maksud birin nanti hana perle ingat kan poh urang pubu maksud cambuk kan birin masa Mustafa Gelanggang ibu garapan muspida plus birin lun ngabudumin truk kenan pertanyaan awaknya nyoglan tota pohurung masalah tham nyota pohurung telah kepeng mendang untuk pembangunan daerah Abu Sabi lagi nyana thaina long bahasa nunggiban kan enggak nyanyagu aju ilun karena persis lun tupu surah ba Abu Nadir halu budele nya kalagan hanjir kalau long em juga lehnya Abu hanjir terima pendapat long ada agaknya hana geperah kan cukup susah sampai long kun dikre menyo Abu ragu long kirim nas long go long tetet dalam kitab Tahrir merumpuk nasib i dalam long kirim kiban keputusan dulu nam bumli kamu pihana yehile pemerintah katanya jadi dua buah kejadian masa DI kagak petubi hukum le ulama DI gebantah le abon dibirin rencana baru untuk cokpeng baru yang kenang cambu mukaleng ngang kamu ngabudumin tindak lanjut anak ali lehna ya tanyang lom lehana jadi kedro ni kaputuh yang naragu untuk abad dia bet takkan denda itu yang nak solusi lain sedekah kenang sedekah sama satu mainkan denda bona lain lagi pakai kan mainan hana masalah kan tu mainan pada yang lain siapa yang main-main